turi impanga mutubabarire nicyo tuma twasabye ngo tuvugire icyarimwe. Murakoze Perezida, reka mbanze mpahere kuri 2013 muri Toronto mwaradusuye muri Canada. Sinzi uko mutwibuka ariko twari impanga twaharagurutse turabyina kugeza muduhaye ijambo. Cyo gihe muri duhaye naravuze nti mutubabarire turi very persistent ariko turi kuri mission. Iyo mission twashakaga ikibanza muri kiduhe twubakira abaturage, twubaka amashuri, twubaka amazu. Muri 2013 cyo gihe mwaravuze ngo ariko biroroshye ngo vugana hano na RDB bazakibaha icyo kibanza. Mwarakiduhaye. Icyo kibanza mwakiduhaye Bugesera, duhamagara mama ngo turagowe ngo ubusa ahantu hadakira imihanda, hatagira amazi na electricity zagira gute. Kandi twari kumwe n'abazungu benshi dukorana muri Canada. Baravuga ngo mama aravuga ngo ko mudasenga musenga Imana ifite plan. Tugiye twumva ngo niho aeroport zizaza n'ibindi byose tutimana irashimwe. So reka ngere kuri point. Since we talked to you in 2013, we have raised over $1 million Canadian. Twarahubatse, haruzuye, hari amazu, abaturage, amashuri y'abana, turabagaburira. N'abaminisitiri baza kudusura. Duherukanye na Minisitiri Asumutakiriyo. Aravuga ngo iyi modo mufite niyo y'igihugu dukeneye kugenderaho. So then ndagira ngo mbashimire. Mwaduhaye ikibanza. Kandi je nabutoye ni philanthropy only to volunteers. Je ndi umwarimu w'impumyi nkora Braille. I produce Braille for living with the government of Canada. Uyakora na Immigration Canada. Ariko kubera ko twavuze ngo tuzahahe neza ariko dufashe abiwacu tuve muri low income kuri middle class. Dore Mr. President Kagame nukuri na printing the 2050 vision ndayifite hano ndayisoma every word and that's what I want to do. Muzaze kudusura ariko utwarankubita we. Sorry, bukuru andusha iminota 3 niwe ajya avuga. Ariko reka mvuge ijambo rimwe. Banyarwanda bacu n'inshuti z'abanyarwanda ibyo dukora twohereza $200,000 by'amadolari ku mwaka bituva muri twebwe n'inshuti zo muri Canada on a volunteer basis. So let me challenge you. Nkuko Perezida Kagame abikora on behalf of a government, reka tubikore as a community. Government hikore yonyine. Oh yeah. Murakoze, we love you so much. Right. Thank you so much. Thank you.